Om Swastiastu. Titiang kade pendiatawan jagi mesatu Bali. Timpal-timpal ada kone tuturan satu aneh mamurde dagang lengis. Imalunan ada kone anak muani bajang gegaine medagang lengis. Nah, timpal-timpal nawang lengisane adepe senje lengis gas apa buin lengis miek lengis ane adepe madan lengis deg-degan. Nah, ini buin abesik nawang madan lengis kekitu zaman jani paling tawang lengis bimoli dogen. Lengis deg-degan tu madan lengis uli kiki hanyu lantas tu perese anggene lengis. Ceritane iya nang dagang lengis liu pesan kanti nyang petang gentong. Weh, aeng lione pasti lais pesan betul. Subejet lah tu bane ngadep mare kone ye benikeh nyuh. Sube ada 5 gentong deg-degane. Mare iya mereren hikih. Tuh deg-degane ane peragat tangguh malu lantas duduk ke lengisnya. Tuh lantas ada peke-peken sesubane telah bane buin duduk ke lengisnya buin gentong. Sedek tina anu telah kone lengis deg-degane mekejang. Lantas ia melinyuh satu selai bungkul. To lantas anggone deg-degan 5 gentong. Ngike kone ia nyuh selai-selai ngawai. Muara pragat ngike selai lantas perse alihe santene wadahine gentong. Lantas dalitine kone apang tusing uus. Sesubane ia ngelah deg-degan 5 gentong. Tuh deg-degane ane pragat tangguh malu lantas gagahe dalitne duduk ke lengesne. Sebilang semengan ia ngadep lengis ke peken. Ka cerita nyu kone deg-degane gentong mare gagahe daletne dadi anak cenik kune lengisne. Ye, adi tumben kini deg-degane. Gitu kune kenahne. Lantas buin kune melahange nekepin. Buin manene mare buin baline. Nget dadi anak cenik kune lengisne. Kendel gati lantas si dagang lengis. Lantas pesuange anik cenik entu. Wih, aget lo anaki cenik. Gitu abadne dagang lengisi. Melahange lantas miare anaki cerik entu. Makelu-kelu bajang lantas anaki cerik. Dening i dagang lengis tu sing ngelah kurenan. Dadi entu lantas anggone kurenan. Nya asane gitu. Sube kone makelu iya makurenan. Ngelah lantas iya pianak lu. Sekat i dagang lengis ngelah pianak. Suwut kone iya medagang lengis. Lantas menggaya apa jani? Lantas ia megai ke ume. Jemet pesan kune ia megai. Neket sandi kaon mare kune ia teke. Sai sebilang semengan ia abange nasi teken ane elu. Pang kitung lah kurna mare je. Sedek tino anu sedek ane muane megai
semengan kone subuh abang nasi teken ane lo. Mare ane lo neke di ume, da petang ane muani selek pesan megai. Kau kine lantas teken ane lo, tundene medahar. Bapan ceningi, rerenang je malu sampini, mai medahar. Mesaut lantas ane muani. Enden malu kadong nundu tugang buin abedik. Dening kanti subet tengai konden masih iya mereren. Buin lantas kau kine teken ane elo. Bapan ceningi mai malu medar betengai cening sing ada nongo sing juma nyanan ngeling nyan. Den malu nunu tugang buin abedik. Gitu kuni abet ane muani. Adi bengkung saja ane muani ini. Mendep dogen kuni kurenane. Subet tengai tepet masih konden ane muani mereren. Kebos gede lantas tur tusing ada paembonan gitu. Kanti kenjel sube ane lo makisi tongos bantre kodak banangan kebos ditu masih konden ane muani nyak mereren. Dadi tumben kuni ane muani ke gitu. Di bipuane mare dogen teke kurnane ngabang nasi rerenange kuni sampene lantas iya medar. Suhut medar mare buin kuni iya nutugang megai. Tuh adi tumben kuni iya teringet teken kurenane kedaden lengis. Dening kebuse gede apa nyak lantas kurenane dadi lengis. Meliah ngebekin umani atepi. Mare metolihan tusing ade kuni kurnane. Tingaline rantangne dogen ngeluluk. Mare kuni iya inget teken kurnane kedaden lengis. Boy, adi ngesap teken kurnan gelahi kebusan. Gitu kuni kenane ane muani. Lantas ngenggalang iya nyak jagin kurnane. Neked itu dapetang kurnane sube dadi lengis. Meliah ngebekin ume. Ditu lantas iya mekamben disunduk meseselan dadene. Tung dayanin tundene medar tusingnya. Pacrecet kuni yeh peninggalane. Embusine dogen kuni sampene. Lantas ngenggalang iya mulih nyak jagin panakne. Nekejumahne dapetange panakne ngeling di ayunane. Jemake lantas panakne uyegange kuni panakne ketipat. Lantas pedarine. Nyak kuni dare tuah abedik. Karene sebilang sopine lepe-lepe ange dogen. Nu dogen anaki ceri ngeling. Bos kebedakan pusing manyonyo. Tegarangine kone lantas ngesopin biu. Masih kone tusingnya anaki ceri. Cening bedak. Memen ceningi anak subenyak dadi lengis.
Dije bapa alihang memen ceningi kanggoang biu jedanah nih. Gitu abet bapane nu dogen panakne ngeling dening kewa subuh bapane nungkulang apa pedih lantas bapane nyemak belakas lantas panakne ajak ke telabahi neket labahi kene ange kuni panakne cening bapa tusing ngidang cening sube ngencaning cening bapa sube ngemang cening medar uyagang bapa ketipat biu cening tusing nyaknar nah lamon cening nagih nyunyu kemu cening alih memen ceningi diehe apa aja makresekan tuh subuh memen ceningi gitu abet bapane lantas tek-teke kuni panakne anyu dange ento lantas dadi lelintah pegriam ngebekin telabah ka cerita jani bapan anaki ceriki ento mare suot netek pianakne mare ye inget teken dewek inget teken pianak lantas ditu ia ngeling gerong-gerong nyesel ibu tong kekini lacut deweki ma tempe-tempe itu niku renan majemuh kantinya bakat rerumuang jani piana bakat kekenia jadi memawa kenehi ibusan apa sih jemakade gitu abet bapan anaki cerit lantas ia mulih teket di jumah ngojok kuni ia ke jumaan lantas magedebyuk di pesariani lantas ia tusing pesu-pesu beg-beg sedih dogen kuni ia peteng lemah dening kanti bulanan nu dogen sedih makelu-kelu lantas ia mati nah timpal-timpal aja makejang gitu sube patotne irage state bersyukur lan eling tekening napi sane irage gelahan manipuan apang irage tusing mekamben disunduk masel-selan inggih niku manten sadua sane mamurde dagang nangis titiang sinep antuk para mesanti Om Santi 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 Om